Yo, what up, negros? Brat, ovaj put ne samo da je gubio vrijeme da riješi vaše probleme, nego sam riješio problem zablude. Šta vam to znači? Ako niste pročitao naslov, potpuno ste retardirani, ali ako ste pročitao naslov, da znate se pita pitanje, ko je najkontraverzniji YouTuber na Balkanu? Da li je to Baka Prase, Muđa, Serbian Games, Čuda ili neki ostali koji ja uopšte ne pratim, jer ne pratim nijednog YouTubera sa Balkana, ali odgovor je i dalje isti. Nebitno koliko YouTubera na Balkanu ima, najkontraverznija balkanska YouTuber osoba, po mom mišljenju i po ovim statistikama ovdje, sam ja. Evo i zašto. Pod ovo vamo ću stav znači tačno našinu. Sa čega je sve, brat, obrisan samo na osnovu toga što ja kažem što mislim i mislim šta kažem. Sa Twitcha, ok, razumijem i što sam banovan, jer realno na Twitchu ne možeš ništa ni reći, što god da kažeš. To ti je prat naši community guidelines, so Twitch is fucking gay, so fuck that shit. Sa TikToka sam otprilike možda prije 2 godine banovan, jer prije nego što su live-ovi bili u fullu na TR, brat je bio banovan na osnovu čega? Vala ne znam ni ja, ali i sad tog sam riješen. YouTube me je restriktu u raznim državama. Šta vam to znači? Ako ukucate Sajbaje TV, ne može vam izaći moj kanal, kao da ne postojim. Algoritam me nikad neće preporučiti, nikad se neće reklamirati. Znači ono kad neko izbaci video pa ono izbaci ono onda vam, ovaj ima nešto novo. Evo pogledajte njega. Ako uključite ono zvonce na mom YouTube kanalu, neće vam doći notifikacija da sam izbacio video kad ga izbacim. Što je veoma zanimljivo. Veoma zanimljivo. Uostalom, ako pogledate moj YouTube vide, možete nekako izvući zašto je to, jer brat govori ono što svi misli, ali strah reći. Mene nije, I don't give a fuck, nigga. Yeah, I say nigga, cause I'm black, motherfucker. Možda sam izvana bijel, ali iznutra sam crn. I because I'm transracial. Ako vi možete biti muškarci, žene, a zapravo ste žene muškarci, ja mogu biti crn. Dalje. Ako pogledate, sve što brat radi je veoma zanimljivo. Ako se sjećate mog prvog videa na ovom kanalu, debele žene ne trebaju imati nikakvog prava. Čim sam stavio taj video, možda 4 sata poslije, obrisan video. Obrisan video, odmah strajk sam dobio na kanal, dok nisam apilo, dok nisi rekao da je došao do greške. I mean, come on. All I do was making fun, you fucking dumbasses. But anyway, Instagram, možda 5. put, već me uklanjaju 4 puta, kad sam apilo, rekli su da sam zbog greške uklonjen. I evo, jutro se budna saba, hoću klanjati ono ovu, meni profil obrisan. Od zadnjeg puta, prije ovog zadnjeg, sad zadnjeg, nego prije tog zadnjeg zadnji. Tad sam htio da testiram, znači nisam kontraverzno ništa govorio, nisam postavljao nikakve gluposti, nisam komentarisao nikakve gluposti, znači da imaju razlog da me obrišu, jer sam smatrao, ok, možda moje neke riječi dođu do tog, znaš, i rad toga sam obrisao. Ovaj put nisam ništa i test je bio uspješan. Matrix is Matrix. Matrix is real, nigga. And that's fact. Brat je obrisan opet sa Instagrama. 10k followera. Uostalo mene boli kurac za to, ali šta je zanimljivo tu? Što opet nema objašnjenja. Apilo sam ponovo, naravno, da vidimo da li opet došao do neke greške. Jer šta sam ja sad učinio da vi mene obrišete opet? I mean, what the fuck? Jedine dvije stvari sa koje nisam obrisan su Kik i Rumble. Jer tu imaš freedom of speech, tu imaš pravo reći šta hoćeš, Twitch ok, zabranjeno. TikTok ok, zabranjeno. Razumijem, they're fucking gay. Twitch i TikTok su gay. Ne možeš, najpederastije stvari što imaju su TikTok i gay, i Twitch. So, fuck that faggot shit. YouTube, ok, restriktan sam zato što ja kažem, ja se ne slažem s nečim. Pa to te neće gledati, nemoj. Ima toliko država, tebe neće gledati 80% njih.
Okay, nigga. It doesn't change shit, I'm gonna still say shit. Ima 30 ljudi što me gleda, ja znam da 30 ljudi nisu ovce. Nek su vukovi. Što znači, pušiš kurac i ti YouTube. I šta sad? Šta sad? Ništa, jara. Ja ću opet srat. Twitter također, sad njega nisam opisao na Twitter, također imaš pravo reći što hoćeš radi Elon Muska su respektu Elon, zato što je kupio i vratio pravo komunikacije, jara. Pravo slobodu govora. A Instagram? Toliko je interesantno koliko sam se ja zakačio s tom metom. A brat kaže samo, vidio, I don't support somebody getting fucked in the ass. Stan malo, tebi smeta što se gužio šupak, pa ti ne valjaš. Ja ne valjam. Pa Bogu smetaju. Bogu smetaju da mene smetaju. A ja sam na Božjoj strani. I Bog je, hvala Bogu, na mojoj strani. Amin. Alhamdulillah. Šta to znači? To znači da, Bože me oprosti što ovo govorim, kad bi Bog odlučio da se pojavi na planeti Zemlji, on bi njega cancelovao. On bi rekao ovo nije u redu, rekao Bože me oprosti, oni bi cancelovao Boga. I čim si rob Boži, a pa ti ne valjaš, a pa satani. Sam ti šeitan bre, samo šeitan, mrš! To bi Arab, to bi sakro, mrš od mene, pis šeitane bre. Zanimljivo je koliko želi da me sklone, koliko me restriktaju bez da mi šta kažu, a ja i dalje serijem. I neću stasrat. I dalje ću reći sve što mislim, i dalje ću kazat sve što mislim. Zamislite, ponovio sam 2 riječi u drugačijim kontekstu. Mislim, ako niste retardirani. Sve što me još interesuje, koliko puta mogu odgovoriti da su grešku me uklonili, dok ne bude bilo evo ovo je pravi razlog, zato što nam ne odgovara što ti govoriš ne svemu što mi govorimo da. Koliko puta nekog može ukloniti i kad taj čovjek kaže stan malo druže, zašto? Pa ne znamo ni mi, halal. What the fuck? Redovno me ljudi uklanjaju za svega, jaran, ja kajem, pa te reci što, jaran, da sam ja to toliko uradio da ti mene skloniš sa interneta, te bra, gdje si ti pedofil u redu, gdje si ti gejevi u redu, gdje sve što nije u redu ti je u redu, gdje si oni što dođa keto bači se ko šetan, to ti je sve u redu, sve je to okej, jaran, tvrkaju djeca tam pleš po TikToku polugola, to je sve u redu, ali ba evo nije u redu. Pa zašto vi to radite? Greško! Pa kako pogrešite vas da na meni, jara? Kako vas da na bratu pogrešite? Što dijete neko ne sklonite, koje ne bi trebalo biti na TikToku. Tamo je pravo, jarane moj, 13 plus moraš biti da bi imao TikTok. A djeca vam po 8 godina, neka djece, nek budu što više retardrana. To je sasvim u redu, debela krmača dođe, jarane moj. Gola u stomak, ovako ispred nje, kontaška hoda, ono kako ljulja, ovako ide. To je u redu, znaš. Ta mast da hoda, to je u redu, znaš. Neka oni budu. Peder ti tamo djeci plešu u kriju, jarane, op, to je u redu, jarane. Sve je to u redu, a baje kad dođe, fuck up, a baje kad dođe, i kaj, stani malo! Ja se ne slažem s tim stvarima. Ja ne želim da prihvatim, pite vode by the way. Ja se ne slažem, ja ne želim da prihvatim ti takve stvari. Stani boje, pa nemoj samo ti tako reći. Pa dobro, nisam samo ja, ima nas možda još 5. Pa i njih smo cancelovali. Počeš reći šta to misli, ko se ne slažemo, mi svi odmah marš, jel? Znači, neka ovaca ne govori be, a kad dođe vuk, odmah ne valja. Pa, znate šta? Vi, internet, popušite vi, brate, kurac. I ain't gonna stop! Ever, nigga! Never, ever. You know why? Cause I don't give a fuck about internet, nigga. Ja nikad neću biti ovca.
Ja, kao muškarac znam reći ne. Vi govorite me, a ja ću govorit fuck off you fucking sheeps i udarit ću štap i reću marš i nastavit ću opet srat. Ću da serem! Ću ovdje da serem! Sve to što može ljude sjebat, to je sasvim u redu. Ali ono što im zapravo može pomoći, nemoj to, nemoj pomaga narodu. Narod odmozi. Narod ne treba pomoći. It's okay. Bill Gates je rekao da želi da smanji populaciju na 500 miliona ljudi. Znaš ti koliko treba ljudi popiti za 500 miliona? Sad će opet korona biti. Iako je realno kontaš, korona vam je obična gripa. Malo jača, ali je to obična gripa. Procurana kroz laboratoriju, što znači vi se prepovakcinisao se. You dumb motherfuckers! You stupid! You stupid! Sad ćemo opet biti tu. Dok vas sve ne pobiju. Pa bit će još više pedera, pa bit će još više onog, pa bit će još više ono, Sve što nije u redu bit će. A čovjek vam rekao svima da želi da vas umanji. Da želi da pobije ljude. Da ostane, znači, zamisli sad je to 500 miliona ljudi je rekao da želi da ostane. Ima nas 8 biliona na svijetu. A 500 miliona on želi da nas ostane. 500 miliona oni kontaš koji imaju baš toliko para da trebaju da živi jer jedno drugo može koristiti. Pa da se oni onda šire kontaš po do biliona, po do 2, pa se jebu međusobno, razumiješ? A ovako ovi naš, mi, njih pobij. Joj, jeste glupi, majko drag. Joj, jeste glupi. Bojite se da ne izgubite, arane moju, random ljude na internetu. Da random ljudi misle da ste retardirani na internetu. Znaš koliko ste vi zapravo retardirani? Što ovisite samo o tom što vam je na telefonu. To vam je najveća zavisnost, kreteni jedni. Evo ja sad evo izazivam ljude koji imaju muda ili trebe, koji imaju kontaž, ne široku pičku kontaž, nije sve ušlo u nju, nego ono naš, imaju reći svoje stanima, pa ovo nije u redu, ne prihvatamo neke stvari. Testirajte i vi. Koliko i do kojih granica možete doći da kažete ono što zapravo osjećate dok vas skroz ne ukloni. Pa ako dokažete i vi sa mnom zajedno, kao što ja sa ovim ljudima koji su cancelovani dokazujem uporno, da ako se ne slažiš sa agendom koju ti nameću, ne želite prihvatiti. Režu te iz društva. Društvene mreže. E pa društvo te odbacuje čini ne prihvataš sve njihova govna. I don't give a fuck. Meni nije teško biti outcast. Znate zašto? Jer ja ne prodajem svoje morale. Za 27 godina još i nisam prodao. Hvala dragom Allahu, neću nikad ni prodat. Poginut ću radije nego prodat svoju ideju. Jer ako ne braniš svoju ideju, onda nemaš ideju. Ako ne braniš svoju vjeru, onda nemaš vjeri. Ako ne braniš svoje morale, onda si bez morala. Onda si ljuska tebe. Ja sam kikiriki, a vi ste ljuske. Vas oguli vidite u kantu, a ja se jedim, jarane. I onda me iseru, jarane. Zamislite tu, onda opet živi negdje, pusti vodu, op. Ja govno, jarane, a vi koliko sam govno na internetu. A vi budite ljuske. Pa će vas on pun čime oni oči. Pa će vas karat. Će vas jebu! Gledajte što vam radi. Žene su protiv muškaraca, muškarci su protiv žena. Svako traži neka prava koja već posjedi. Svako traži nešto što već ima. Gledajte koliko ste slijepi pored svojih očiju. Scrollate, znate samo šta vam se govori, šta pročitate, vjerujete. Ništa ne čujete, a sve slušate. Jo, razumijete šta vam se dešava? Daje vam se agenda i uporno sve mislite kako drugi kažu da tako jest i iz straha da ne budete prihvaćeni od ljudi koji su totalno nebitni, koji ne zanima, koji vas se ne bi sjetili i da vam se desi nešto. Svažite s njima jer šta ako na internetu me ne prihvate? Oj idioti,
i glupače. Nevjerovatno je koliko ste žalosni. I nevjerovatno je koliko je svijet zapravo postao žalosan na osnovu toga samo što ljudi koji kontrolišu četvrte familije, što kontrolišu sve, vas prepadaju na osnovu magli. Bojite se magli, riječi se plašite. Ali medije, ali to piš, ali novin, ali vijesti. Vijesti su tu da vas edukuju, da budete besplatno nešto je tu da vas nauči. Jeste glupi. Da uzmite samo za scenariju, zamislite da se muškarci i žene udruže zajedno. Normalni, bajdovi, ne ovi mentalni bolesti, od njih nema ništa, oni su već gotovi. Ali ovo, zamislite da se udruži i da kažu svi ne. Hoćemo da bude onako kako treba da bude. Kako bi se mijenjale stvari. Kako bi se države prepali, jer više je normalno nego ovi bolesni. Ako ovi bolesni se prezentuju više, jer ih stavljaju, jer vam ih guraju u lice, kontaš. Gdje god su, evo vam oni, njih je sad više, trebate biti ko oni. I ako je njih uvijek manjina, najbogatiji ljudi na svijetu su pederi. Sve ovi brendove što nosite, Balenciaga, Armani, Gucci, sve su to gejevi. Sve su to pederi, šta mislite što prezentuju samo gejeve, jer njima odgovara da se vi ne reproducirate, razumiješ? Odgovara svijetu da je što manje ljudi rođeno, jer hoće da smanje sve ljude. Hoće da smanje normalnost i da legalizuju bolesti. Jer njima tako odgovara. A šta vi radite? Jeste. Jer ako kažem ne, ostaću bez profila. I? Ali ne, tako zvuči, bukvalno. Autistični ste svi. Ljudi se rodi autistični, a vi postajete autistični. Jer ste nesposobni da se borite protiv bolesti. Pičke ste. I vjerujte da sad se kontaš dan trebao budi. I dodete pred vaše pretke. I kažete, ovo su moji problemi. Bio bi razočarani u vas. I rekao bi, what the fuck? Za tebe se borimo. Za tebe. Za tebe ginimo. Ti. Sramota si drug. Ovi zna, ovi zna. What the fuck? Njihovi problemi, vaši problemi. Smiješno, žalosno. Je vas stid? A mene boli kurac. Mene boli kurac. Ja bijem svaku socijalnu mediju na kurac. Sa svega me obrišti. Uzijet ću bolan tuđi telefon, tuđi ću Instagram, samo ću snimit video, reći pušte mi kurac. I neće se više ikad pojaviti. Biće me negdje, svuda će me biti, a nigdje neću biti. A svuda sam. Sve sam, a gdje sam. A vi se sikirate što ćete izgubiti, a rane moj, 2000 followera. O vama socijalne medije. Da vi sam to pratite. Samo reelove, znaš, samo na... Samo se slažete, samo da vas programiraju. I samo nemojte svi sikirati ništa što se u svijetu dešava. Znaju oni vrlo dobro što radi. A vi scrollajte, pa cijeli dan ovako ne možete se fokusirati na jednu stvar da je pogledate. Pa to zato što imam HD. Gdje si ga pokupio, u Konzumu? Ja ću vam HD, može ovaj biti PC i može ovaj vamo na PTSD. Koliko ćete grama? Pa daj mi ovog 4, ovog 3, ovog 6. Hvala, doviđenja, gospodina, zaboravili ste kusur, neka naš halal. Bolesti sam sebi kupujete, izmišljate. Joj, Bože dragi, kako ste retardirani. Samo da imate, nebitne ljude, kontaž koji vas prati. A mene 30 ljudi gleda i ja sretan. Allahu dragi. Znam da ih gledaš. I znam da se ne ponosiš. Jer uvijek da bi postojao pobjednik moraju postojati luzeri. Ostanite luzeri, I'm gonna win.
I'm gonna win no matter what. As Wiz Khalifa would say, I'm black and I see a nigga and I'm free, I'm not slave no more. Tako da, odgovor na pitanje sa naslova je ko je najkontraverzniji YouTuber na Balkanu? Well, it's motherfucking Bai. And I still ain't gonna stop. So watch my fucking videos. Slušajte šta govorim. Ako nekako dođete do kanala, ako neko pošalje link pa mognete pogledat, jer da me pronađete vjerovatnoće su 97.4% da me nećete moći naći, jer restriktali su sve živo što se tiče Bajeta i mojeg karaktera. But I don't give a fuck, niggas, cause you know what? You can bend down the knee and suck my motherfucking cock, nigga! I've given you all.